Ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakrdob ying jongpi. Ka District Sankap Hub for Empowerment of Women East Khasi Hills Shongkha Office District Program Officer Icds Cell hakakat pratik urusau arajar posau klapen long yaga program ban Pynsngewthuh iki Khynnah kenthe halokapang beti bachao beti parau kebamod yada iki khon kenthe ban Pynsngewthuh hakijing pule kaniga program la Pynsngewthuh ru ban Kiar nagajing Shongkha Khynnah kabakta ikoi kakya bakalawe jongi Khynnah Hakini gajing alang kebelalong community hall jeng senang nongkrem lasa kilang do MLA jeng mauring keneng constituency ba Heavingstone Kharpran kebelalong kumukongsan chairman jeng senang nongkrem pelun uba billing do ke in charge jeng mauring keneng CHC ke Dr. H Mukim ke kong M Khar Kangor ke bedai ke research and training specialist ke kong L Kharsentir ke bedai ke coordinator nongkrem cluster resource center ke kong Ibala Rilen L Sendam ke bedai ke coordinator jeng child helpline unit DCPU East Khasi Hills Kakong Wai tingkan kepada ke SDPO jaga mauring kedeng Icds Cell ki Khynnah pulih di school prepare bakum juru ki agan wadi ki bahap hapok ke mauring kedeng CNRD block Kakong M Khar Kangor kala ai jing batai ke benia bah ha ke pede ke mission Shakti scheme ke pede ke jing pinkup buram ki kenthai ha ke ni sngi le pinkup buram ru ki Khynnah pulih ki bala pass bah ha ke examine secondary school living certificate but ha ke higher secondary school living certificate but ha ke juga por samru iki khusnam chikin nong job ha ke jing ko wai le shimbenta de ke gan wadi batai kalau kom trekam jangan ke office jami ini day katho district Sankap Hub for Empowerment of Women dia kini kidai kiwe na kisna trekam jangi kiba tre ha ka East Khasi Hills district ka head office jangi ka dan ha Directorate of Social Welfare dia manga ka tre ha state dia ha borok ki district borok ka district ni dan kini ki district hub for empowerment of women bagi baru ni hab hakata scheme ka bagi khat ka mission Shakti scheme but ni tre hapo jong ka social welfare department di Khynnah ngabatai phi shapang kada ka ka mission Shakti scheme kani ka mission Shakti schemes ni tre na ka bata ka bha ka mian ya kilong ko me kham ta me ki Khynnah ni kom office ni tre na ka bata ban pen ba train nam ta ban yarap ye kilong ko me ba Khynnah kan thei ban pen kham ti ha ki ye ke jing shngan ki jing ye da ki jing kershan bat kham tam e ban pen ko bore ki ba ke la bat Pynsngewthuh ya ka bor ka ikhtiar jong kata ke jinglong kan thei ha ni ka scheme ni nim tho ya dong in shim ya dong in shim ha ni ka scheme baro ki ka thoblang lagi wan la ka no ka long yang na ka no chakani no na ka no kan yam kar kwam dia
Hakani ka scheme ni aja rap shipun pai kithe bagi Khynnah kan thei mo kala bande ka ba ka jingerap ka batang shipur la ni kala bande ka jingerap ka ba kham shimpur la ni ka ba ki don kam kham bun ya ka por hakani ka scheme juni ni don arbenta kata ka sambal scheme bat ka samarthya scheme hakani ka sambal scheme ni rap ikinthe bagi yo ka jingngan ka jingeda baik niyo ke jisngai ke dia dai Khynnah ke bangat ha ke jing thombor ani ke jing thombor ni kin thei Khynnah pelaju snowbar bor kamja tang yeng hasem mo kamja tang yeng hasem hajaru hagi chakatre kala banja hagi school kumba pelaju i menta katnu delhi ki news kimi badon ke jing sa thombor jogi Khynnah ke thei hagi school la ki sa thombor ha principal ni ho no hikai ni ha para Khynnah school Pelaju sengawa kata, dia kadi kajik tumpur ya kinthe ya bagi kalau kami kalau baca kan bentan. Dia halor kan ni, lada jah kan kajik tumpur ke office lagi kayarap pat kapenpet ini, kai ki kajingnya dah. Kata kadi kawai nagi matrikam ke bahap apa apa sambal. Hakani ke samarthya dia, kawai nagi tanah trikam. Kani dia kawan ra ikini program repair man pen shai ban Pynsngewthuh ya ki Khynnah ba ki long kami umno ba ki la ba yang hala ki jong ki jan lingba da ka bangi pen shai ki ski repair ki ba don hapo sarkar ki bala ban ai jingrap je phi iwara ye phi awareness programs ki ba Pynsngewthuh ye phi bagi don ki ai ki kanun ki bania dai phi la da don kanu ka jingsha thombor la ni la don kanu ka jingsha banben ki ka jingsha event mo dia Khynnah mo ki don ni don ru ya kata ka 1-in-1 women have line la just no kata 1-in-1 women have line hakani ka 1-in-1 women have line la da don manu ngan khamban mo ya kani pias ngap ha ki Khynnah school ki long kami pias ngap ha kunju ki long pa la da don manu basha thombor halentia haskul haye hasem la de hau pa ni la de ki men ki para ni ki bayeng masem phim don kam ban ba phin mi na le yeng ba phin let ban complete mo ni don kani ko kala ka ba phi shushim ya ka phone phi dial phi nyon iway pra iway ni don ki staff jungi ki ba ki tre baro ar posaw kanta ban ai jingerap ki di kintai da fila pon shiki Pynsngewthuh ye ki ka baja maki kinsa shim ya kata ka benta kumno bakin le bakin yarap ye phi la ngade bakin ai shop pulet lanye la de bion kam ya ka jingerap ban shoki hospital kata ka de ka we ni kitna tri kam mo jong 181 dia semua pha dia phi ki Khynnah school ki thui ki mi ki pa ju phi ye thui pramar jan wan sngap on kot tang ni sha phang taw number mo pimdon kam bale ra na maka de tang hapun ke mdon bi yi ka dor ju phi di nam dai mdon metiam ke Pynsngewthuh ye ki kin per register adien kata kin sa ya chakmat kumno banyarap ye phi te adien kata ngidon ru saka one stop center kini ki one stop center ngidon habaro ki district bro kara district jom kami Meghalaya hamane one stop center dia kumno iktu ki kethei ba don kami jingyarap ki basha thombor ni yalam ki kethei ki one stop center lani kila ban le ki mo kila ban le ki hani ashlo ka don hate ho lamali kanish das na opd dia kila ban le ki kila ban thu ikjinja jong phi maki kila ban ai counseling ye phi lan ki don kam tang counseling lani kila ban yarap ye phi ban file FIR lani ban le ya ka medical mo sakawe ni don ye kani Shakti Sedan kani Shakti Sedan komod ka ai jakasa ne ka ai jaka shong ye kini ki kinthei ki bala jaga ni ki jisha thobor ye ki bam don show ka ye ka samatsa mo ni don tang akli menta ya menta ni don tang akli ka we shlom we no style ha kani Shakti Sedan ni ai jakasa bashipor bakin shom kensa kita ki kinthei ki ba thobor ta hadin ni don ru ya kani ka sakhiniwas kini sakhiniwas dia kade ka working women hostel pila judan am ki bami national banletre sasor kumban chuang kata dia tak kawai ni ki kusamo nada military sasor pimdan jakasa dinam de dami national mdan jakasa awat yang wai dinam de
Dia pila ban le hakini ki working women hostel pila ban saan tu. Pimi train nang tu pila ban saan tu. Kan long kilong ki hostel. Mo pembasa ki kena sekolah yang tu kilong ki hostel. Tabak kani kadai ya kilong kami ki batrain. Dia ngidam sakawiru kapal na dan dia ke crash. Dia tiap ke crash. Ba boklong. Ni pedro iki crash. Mo ki badan kani. Office ni pen kita jadi crash. Sakawai ke scheme kaba ngitre ba kaba ngatrai baro aki yente healing bagi agal wadi limba ki district hub jami ngatrai yente bi ngidan ke pradhan menteri matru vandana yojana kadi villages no niam hi ini ki poster wa shirwaru namta jok kani kaba ai jingya ram ya ki kithei di barben leji pimia pipaji ni ni asno wi leji kani ke scheme ka jirap bisa ya ki lok ni ki barmet ba ki bai bun nam ta ji puni kong ka jirap bisa basan hajar tingka kam kai lai dei kin thei lari shukrang ru kai san hajar tingka mo ya ikun baar dia kai riu hajar tingka taba ikun baar ide ibandei hapo idi bandei kin thei mo ibani kong ila bandei kin thei ni shukrang ibaar pada ide ihap banlong ikan thai. Mo, tambah kini baru ar kini banhap po ar senam kereta. Lashan? Jo, kado pilihin te po post kata banan te ini betul beti bacau beti parau. Okay, beti bacau beti parau. Kita nak ajak keno penyos ngau kita bawa padhau. Dem ne? Kita bawa padhau. Tambah kadai beti bacau, beti parau. Beti bacau buat banyadai ikut kentai. Parau dia penang penstat. Kita sedang parau, kemudian penang penstat. Ngan kampan kintiat alo ni ke skimon bapa kita di Khynnah bapa cukup jungi mentang sendiri kadai nak kita berat di kong ya ke child marriage. Kumpa pintiap mengisni kasih ngimdadan tan kata kaito Khynnah. Ni nemdai. Ngim dadan than pinum yosgo pinum pat yosgo badong ba ka Khynnah ka poi snem kai tho orang ba ba ka po snem dinum dai tambah ka Shongkha Khynnah te ka kenrei pala dinum dai ka sau ka san snem lai ka samla dinum dai ki Khynnah ki be clear ba chana ba ka thei ka ji bhai we ka kenrei pha dinum dai lai le ru mun dai Masni itu, isialnya mata biok no, Khynnah mata mo generation mata, ikrash. Ini lawannya ikrash. Deh, ladon kecing lirmun, ladon kecing saukeran, lawannya ikrash. Deh deh, lingba kini suki pasuki, kasdam saya kecing ibayo be. Hakajing lingkot cuma kat mana nama kata jom hi kampadai kata bapin poi kha poi man. Terlibat kan ni ke jing lingkot cuma kat, telah pun poi jing bakalan. Ni namdai. Telah poi jing bakalan lalu no. Lar men. Layo kuan. Dia kini Khynnah kan thei, kabor cuma kat ru kadang dunah. Kamet kapha jung kiru kampat dan tei pha hadu bachim mi dan nok kami but usunang pada kabor cuma berkat baka terpen kampat klain bachim mi dan nok pa ni nam dai pi kena skol pilado jebela pilala ban kamai pidang ap nei yen dai nam dai mo ata jingi tena semla syukur pinia bakla kena pala ban sai ni kasem ni nam dai buat sih tu ngilap begini Khynnah, kibalong kibayuk pun Khynnah, mo. Kami kepa pun kam kali reels, post on Facebook, Instagram, mo. Ikut datangan rum tip, dayang rudom, kan yang kayang baik, dome siap, tom tip pada ikut ikangan ni, ikut sitom ni kim tip. Dia namar kata ban lagi kita
kata kita ban ni trish tom shibun hanam hakani ka scheme beti bachao beti para nilai keleng ki jaka nilai keleng ki district banikai na umno bakin kiar na kata ka Shongkha Khynnah bakin pele jengmut shwa ya ka jeng kuliah ken yo kam ka jam ken trish tom shwa bakin poi sa thong ka baki kwa namar pun pakirwai gitu ki merwai kini ki agar wadi next sector bapher kapor kan sapoi dini am kirwai mene ki on kapor kan sapoi daladei kapor japi piru pilas tu kapor jemu khat pila khlai kapor met kikin thei kapor met kala long ready nam ta long kami kishnran kila khlai ka terpen ban ba ege kesem de hata kapor pilala Shongkha shongman ma dia kani ka scheme lo ni budian bahaya kani ka jumpa school state board jo ki Khynnah kan thai bun sian kin lap wa ki ha ka lo ye khasi jumi da yo bun sian ki shipin pep school no ya ka kun kan thai ki ok no ba ka kun kan thai shong no ma pha yem ma le ki para ba phana ban pet ye ki para nama pa khamna ban stom tan sai ban shat ti ban ai ba mai di Tinim deh, kiong usrang nak tan, bertiap tan khuy, shibun ki bagi kiong. Ti ni budin halor kani, bat ni pen seluruh iki kimi pa bakim day ban khangla iki pun kentai dah apa pen seluruh stek kwa. Mo, ni pen seluruh kham tamru ya kini kilo kami ba armen. Bakin let, bakin testa ya lagi check up. Namar minta hakan ke Shongkha Khynnah te bun ki bam tip let hero sa hospital ga register aba bele kiti nyo syakyam nama hapo khanyo snam karta syakyam te kiale aban buri te ke ju sumar papaka kam kimyo kam don kata ju sumar papaka mo te bun sen kalong no ikmi stop iklong istop dan kapua baik kelong iklan dan kapua baik ikmi kapua baik kai kelong iklan Tiada mana kata ni penslur ba pimde benyolok Khynnah pimde benyolok kapua kababiang kata kenapa penyo ikun ibakot ibasyak ibaklan mo dia kawai kaba setunat pa lor kani keskim haga jingtre jongka mo kidan pindan ban smoleran tabam de ban smoleran Fifth menstruation, jumpa benar? Jangan teh, itu ni. Hari skim ni, kai bahaya Khynnah kata kumlu bikin dia kuat hakapor bagi boy jumpa ni ki boy benar. Nama Khynnah sekarang lo kimde ban rakie, ni kini Khynnah kata kimde ban rakie, kimde ban smoleran. Nama kata kadai kamde ke mengakwa mengani mapi, kadai belasai dur hidup belai ban long muda. Hakajin siang ni dia ban komen bah lor kata kajun poi benai. Nama bitiap lepa kajun poi benai. Kalong kadi ni em kawai nak isya ban iba takkan thai kalala ban long kami. Niyo pun uli ba kata. Dia nem deh. Nama kadang kau kajin jai sih. Bayi Khynnah sekolah ikhamtre asal bani sekolah. Penbor nak kipa hamtre asal bani sekolah nak kita yo. Nama balai. Hakaje pamtib ipoi benai ni kong haskul. Teka skul ka ba ilet ka dei baklia ba senang makan thai. Kadon lalong kata masa ka jingir khie ka jingir ben ka jingir kho na ba belai ba kaska jongi kala belun. Ti dai kun thai mtre sho ni skul. Laleran pelat ni skul. Nama baladon kum kata ka jing peleran. Mo para kena kelas kamtam ni Khynnah senang. Dia hadian dari lah kerajaan tak kerja di kimi kipa kila penbore tre isu itu Khynnah. Dah hadian tak kerja ni storm jang kita tu kan ni kita kila pentu itu Khynnah bagi kila lej school ro. Kila lej banyak keren, kila lej banyak kakak dia beli ban mai banyak ini kiri berpensu kila lej berpensu tu bah kata kerja boy benai kamde ka baja khala tanya iwe kita. Kadai salon san. But Gimde ban ken ben gimde ban iben yenu yunuru dadang yu I kata shubo hakajin bomtip ladang yu I kita ki senang
Jadi para kan thei ni de bani ong yi ke. Mo ni de bani ong ni de ban percaya ni de ban ong yi pet ke jam tak tai pi dia pila bani keliang no pila ni tu ikino hikai kena bakile baru kam. Chente Hills, no West Chente Hills. Ila jiat ye wei Khynnah la thong ye kom BBP ambassador. Lani inong rak tien ya kan ni scheme. Kenang balada ilen shano ila ban pin sapriang ya kan ni kom lekam jok ni scheme. Pila jiosmo ini sawa kani lakya kapet mo sa browse. Ini ibat ya kanam kom kamis is 2023 zonal bodybuilding and fitness champion but 11 national building and fitness champion 2023. Kumbalong mentas ni pun kepuram ni ami Khynnah ki bapas pha. Ini dai. Katsadon ka jipun kepuram ni Khynnah ki bapas pha. Dia hakan ni district West Chente Hills. Ni jiru ni be betelenti be penshaya kan ni ka BBP scheme shaki wepat. Mo dia hapori boy district dia ni don min hakan ni ngele kata programs ka self defense training for girls. Hapo ki school. Flagio mata training. Flagio ni am kana school. Self defense. Kumno banyada. Flagio. Syukur ngak tak clear dah ngapet yang ire. Oh niam. Tingin sa persyang, ngin sa persyang, ngin sa plan bagi district hub, kumno bangin wanra yang kata ke training ru, syania. Mo, dia ni lihat ru kowe ka ban promote yang sport activities. Kamta mi Khynnah katai. Mo, ni sila ciki sekolah ni pelong football. Minta kelai futsal bon ha, kelai ya. Dia minta ni pencelur ni Khynnah katai, bakin tu giyaj khmat. Bakin sotu ila jo katalan yu bakidan kila banan ka singing talent kila banan ka dancing talent dan kila banan ka sports activities kun top belum mo man chubatai kani da BBP pilas sotu na ka chubatai jonga kelas matrai kelas sosh pilashai bang yele no ban kieu ye ta Khynnah kan thai mo ndon song pisa ka ni ko BBP scheme wanong sotu bakala ndon song pisa kumbalong ka PMMVY. Kadiya kadetang kajeng penslur, baka jeng penkambuari Khynnah kan thai. Eating positive yellow wake above the night. Nasha tabno hashi pun kijing kuslai. Shaker dalong wilong pabanya dengpa. Jinggo jingper kala di pensyong niashwa. Unga chenong penung samaying kasem. Durpo sentir ya kan orang makin rem. Yagi kun happen biang lagi dam duna. Akor darem cimbang kamet kapura. Eating positive yellow wake above the night. Lasha tamno hashi pun kijing kuslai. Shatter dalong wilong pabanya lengpang. Jingmo jingper kala di pensyong niashwa. Mati ba aha ka Shongkha Khynnah Jing pang jing shi tam kan lam chia limla Oi la ya rapi don ban ya kon ya ka Organization di la bakin ya da Price mungkin ni subjek kalau kepadon kam tu terkata agak cukup betah. Pada orang i kunjungai ke pet yang di program ben subhanapan pelong lem sipo ka Shillong kunjungi kita sipo so kam orang kena kam tak jingpa jong kini ki kita sama kam tam kenteng. But kena ap sibut kada pilapan pelong kunjungi program ke Porsche ke Por. Te hagi si ba mutangi ba ka sarkar India ru ka phaikhmat ba chapam ki kenteng kilo kami. But ikat ba ru habangi phai chikte blai ba problem thau ya ka im langam ta usku adam. Tengok ba dal kam no suba. Ting tang phai ka sedang ba kedi ka ai keni kenteng keni kalau kami te inda panong ba ngadol ba kalau kami na kenteng kadai belum ka kami jonga na jompi nya kha jonga na jompi
men ni para jangan jumpi dan lagi besar. Mundur bagi day kum kita. Mundur ban mundur ke kita kum kita ki mau gawai pat kum matai kum kena. Tikum ta apa bang sarkaru pai pat ba saya kalau kami nama macam kita nama apa pai hak history ni pai bon cisha cincap susi baca yang kita sibor. Perkat ni kita dan sibor sudah kan bor. Dari kedon cincam bor kelak cakap. Mereka dah buat rijuki. Pada rijuki kita jelai mereka pun berjuang bagi jor sikoi pada jelah. Mentah hari rijuki ro kedon kum kata. Kalau kita bega jingnya itu bagi cesisin nak hamstem. Bagi katakan thai ipo ispak jing Shongkha Khynnah pun. Kita kata cesisin bagi lek postal kita thai dan kendusna. Tak senang kendusna. Tamat baru argut kita Icds. Telapoi poga stall kini register kes do barbar napan kan ka anmo masandang dan ketir perat ka fasdam dari la Shongkha Khynnah no te kelang jor ci jar yano ba ben stall mau sandang napan na ban kamai dak Khynnah pat ka por karta patei ban shong kurim dari kilek stall namna ban ka haji pat sha kam ban long sha register kes betul betul na cenjar sha kita ketika si maham kalau ba tai kong ba ide benda berkat ba ku Khynnah ba berkat shwa yang jengkuli padam dai ban padam niat sin setai kan situ Khynnah kan sebenarnya cuma sekarang ustad ba badan way untuk prime minister ba ponam Shongkha dibilang hadin ke thama ba ka ba lajab bikibun tikiri ta ke ba bilang. But like Shagawi ke school ke ba pas ke LP school nak tak school haja nonton. But lapan berang one prime minister kata ke school long ba cip krek ke ipu iping na do dia sekan lapan gram tuition ni. Cip krek ke ba ipu iping ba. One kan prime minister John bilang kari kata mu di pom shwa. Dan lapai yang ta po kecakapan penong kata ke program. Laong ba untuk prime minister syukran berketin kumakat bani mat syong tas ketin ong Khynnah sobha ban perkat ba but what jual ji no show tangkam tai ukram kresho mun no show nang ni kumna batai kalong ba kalong show kala long mo tentang mahabdam ki khmat no skor ipet chini sitai kedan kamon pat ibun ba kichpan shoy buncha kamta mata social media ibun ba mo ting Khynnah irki no magirki no bansok hasengmal dan bon kici bencai ting haka bam kadi mo ki bencai ki cuba benta dan bagi ni social media bagi media kini ka kadang kawai nak ka papulong yang i pangide bani le persya bagi ni kirong kom kirong syun ting perlok do kirong kom kirong syun ting don perlok do pangile cetai le kumta tungin di ya bam tungin ya enjoy kom kita rut dan ting perlok lompat gedung syur. Tentang dengan pras kami kiparu, habalap kecing tu kecing tan, kau tamnya le belano, dari sekolah syur, mula besar, mula petap syur. Kau kita tentang, hal kasudai kita macam lap jenjang, tentang lompat bandung syur, segala macam Shongkha Khynnah. Jadi, kita tahu, kenal kita sedang kentam ban long kipah husian, mau kemana tuan ni ban, hani tuan ban waktu kita perenggan prevention is better than cure. Kalau kalau sistem dengan penyedar syawal. Kemudian Jepang dengan anak penyedar, kamsuk penyedar banyak pengkhian dan pang tercitam mo cuma menjadi mereka sedang semua yang suki kali sinu kesana. Tapi lada siapa pada presiden ajar. Tapi kita kadero hakikin jungi Khynnah pikir cuma benong kita lekat bala banwat banyata mo te kan ban naik dengan orang senior te kawai bala kabakwa benong ban sisin ba kama benong kita kerki hak syok hasuman bat de benong kata ka bensin ban thambor jaga shibor kata ketika message je pi Khynnah sendang bat ikra kan thai ro kita belum kita behave
properly. Kariam kabik kata hai kabik banirap ya pi. Patne ban jam mo ko malau si kabik pat kichaka kui pe jam de ki jam de ki jam de ba jam dan buram dan akor. Te gambar kami ban kan sibun nama de program kalau baik chapang kuno ban data sebagai jing sgai ke thekna bat ha juga por sarkar la thau kara kanti mo empowerment per ko por ke thei kan sta me chakat san astang ni scheme PT bachau PT patau na po hatang kawin district po kalau district dan po lama ke scheme sibun toi kerpang ikran thei bat sta me chakat pra la pentreka mo po ke east cousins nanti sama apply baru district nanti operation dia akan kami scheme PT bachau PT patau ini kita ko bon menam tak kebahagiaan kecupuli putih juga tak thai pencur jing slow shine bikin nang only people dan kini kis kini kibag pokso kis kisen bana ngat hakani ikra sekarang no bakin lai patok show kibon baca kini hari jungiru kita dauser ma long kita gi Khynnah develop lain marko kita sekolah ni pidi bendan baik kathau haji di semua cong apa batai ba video dekam kathau dan bendan kathau haji penuh poin sisi sebi kita drop out but bunsin rani perlu mensuaru kita drop no nak cipuli kita school show dari bakut kalau cincin jar kita barang kathau haji pidi bantri minor le pidal la jom sab ublai rai ka sab kerpang ji Khynnah rai ka sab kerpang barang ta sab kam hok it ka sab te barang baga bet barang hoptan rai pidal kam tri sistem but rat ka sab mo ka sab pidal kam hok don ki Khynnah barang sab barang doktor puli ba puli science penat lo doktor hakisi pom so don sab barang nos mo ka nos bandong engineer bandong bandong kerja profesor bandong hikai bandong officer dan kam ka im haji mujumpi dan baik kena bandong sab bandong nong rai kini kita nong rai nong shadow dalam tu sab kini ka rai ka shadow kadai ka weni kilat mentaba itu kam sarkar mentaba school ndai bandong ban school tang kam sarkar ndai school banyak ka jingan jingtip education kata berkam padahal jo kani cenang cingtip piram de bodi kam umni tak kam sukar but don ke ba mo ta kari jungi ru ba tibet hakarwai hakasha kani tak bini kirat kamai dan poise clear mo kumjuru don ke sab football kani ru kawi kanat kamai nam tak lawe chumpi tikipun ba kakam ke jam hakan kari jungi dan pun ba natangi don takam hok ke sab kan ba cik tishito kita pergi sab ke business kami jom boleh bah e-commerce ban pensalom kita ke businessman mau kita bit bagian haki port bersamaan. Kita ketika kubur Khynnah pada mulai berlapir ikam subhan dan kepor mau kemong perang all works no play make jagatul boy. Tang kecing boleh than ke kot rekam thanru belong yo Khynnah ubah babi. Dan kapan pulih dan kapan berdekai, lalu pakai bakia, pat pencet nak pas bah kisben, ekipor bersuat. Kalau baik kalau berpenai, mau baik bandong, bagian long bagian long kita kibar, beri pau hak pau nang soalang, kalau berbit bagian, kumta dia benar subhar dan banwan hajin subhar dan ini jistiu ekipor berba tang pulih. Tiba setiap hajin pulih, tang penjauh. Karena mau memper orang ketian im keteng sakana.
alert authorities about any child marriage that is about to take place. I pledge to intervene to prevent child marriage from occurring. I pledge to raise awareness about the harmful effects of child marriage and promote the importance of girls' education and empowerment. I pledge to do everything in my power to eradicate child marriage and support the protection and education of every girl.